Ja, Katjuschka, du bist ja da. Passenderweise. So, dann kriegt ihr jetzt nicht ab. Kann ich sagen. Ja, die duscht, man. Duscht rein. Hat er den Tricksaffer? Ich meine, ich check das schon. Einen berumpelt. Und die Bühne brannte. Есть, товарищ генерал. Танкисты на связи. Выдвигаемся. Ah, ja, T-34, der ist bereit, oder? Hätte ich gesagt. Пехота готова. Ё-моё. Пехота готова, товарищ командующий. Ja, die Maschine hat er vier. К маневру Die wie готовы. wieder dazu. Да, начальник. Танкисты на связи. Ja, die Herrschaften unten. Приказ понял, Имагинуйте. товарищ командующий. Im Gleichschritt. Du geh mal da. Нет проблем, слушай. Wir wollen noch eine nächste Runden. Есть. Нет проблем, слушай. Да, Der начальник. fix, diese Поехали. Russen, gell? Wahrscheinlich rot bis offen am Steuer. Пехота готова, товарищ командующий. Aber besonders große Gegenwehr haben sie nicht geleistet, gell, die Nazis. Sie lauern im Stillen. Артиллеристы готовы. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Пехота готова, товарищ командующий. Танкисты на связи. Пехота готова, товарищ командующий. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Ja, der Tomat. К маневру готов. Приказ понял, товарищ командующий. Пехота готова, товарищ командующий. Есть? Пехота Wobei, Bruder, warte готова. mal. На родину! Ja, meine Rotte, die wickert. Wenn der losliegt. К маневру готов. Слышу цель. Экипаж к бою. Пехота готова, товарищ командующий. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Танкисты на связи. Экипаж к бою. Der fixer Mörser. Guck mal zurück, der ist Deutsch. Батарея к бою подготовлена. Стрелки мне брать! Oh, da unten ist er.
Артилерісти готові. Und der Mörserdepp. Der macht auch noch Probleme. Aber gerade so lange bis der Zeit vorbei war. К маневру готов. Выдвигаемся. Поехали. Шоферы закрутят. Есть, товарищ командир. Ага. Пехота готова, товарищ командир? Oha. Die Nazis, die verstärken ihre Front. Da mit unten. Mich nicht doch. Er möchte was behaupten, die geben doch nicht klein bei, oder? Есть, товарищ генерал. Ich meine, ein echter Nazi, der gibt nie auf. Oh Scheiße, ich mit den dicken Dingern. Elefanten und Tiger. Танкисты на связи. Bandito macht die bereit. Bandito macht die bereit. К маневру готов. Auf der 8 habe ich gewonnen. Ja gut, da kommt er nicht rum, gell? Ну, приказа. Aber da vorne gibt es Granaten. Für den guten Zweck. Батарея к бою готова. Die Batterie. Wo braucht er die? Расчет к бою. Und Nachschlag. Ja, wo wohnt ihr hier? Да. Komm mal zurück, die schütten du. Ich glaube, das passt ja nicht. Расчет к бою. Ja, Bruder. Ich prügel unten eine. Da hat er mich so eingerissen. Вот так вот. Поехали. Hau das so mal. Kriegen wir Verstärkung? Пехота готова, товарищ командир. Die Schandmann ist schlecht, oder? Im Grunde haben wir ihn eingekesselt. Wir müssen gerade die Reste beseitigen. Da sind wir uns doch einen Sniper auf Lager. Да, начальник. Есть. Ein Sniper wäre fein.
Довезем. Aber so ein Hobbynick. Есть. Батарея к бою готова. Ey, ja, bumm, die stehen da 100. Wie passend. Dann kriegen wir es auf die Nuss. Menschen durchdingern. Granatenfrei Haus, da die Song. Пехота готова, товарищ командующий. Есть. Ja, wir müssen mal da unten die Geräten austesten. Wie weit ich komme. Den da hat er noch. Den Reservetrupp. Und da die Haubitzen. Батарея к бою готова. Katjuschka, einsatzbereit. Dann wäre du. Да. Да. Товарищ командир, жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ командующий. Kommt, bist du hier? Артиллеристы готовы. Bei der Wittens noch. Mal reinhalten. Mit die Wittenslung. Батарея к бою готова. Жду дальнейших указаний. Пехота готова. Артиллерийцы готовы, товарищ командир. Расчет к бою. Meine Mamuschka. Also hier steht er, gell? Oh Baby, da brennt die Luft bei den Nazis. Да. Пехота готова. Жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ командир. Жду приказа. Ja gut, jeder Tipp, gell? Jetzt steht ja die Panzer genau dafür. In der Einladung. Пехота готова, товарищ командующий. Bei der Rifleman. Du bist ja die Reichweiten. Also volle Welle. Geh mit um. Прям на мне, брат. Feuer frei. Jawohl. Танкисты на связи. Мужики, быстрее. Пехота готова, товарищ командир. Vorwärts, Kameraden. На родину. Артиллеристы готовы. Мужики, быстрее. Granatenwurm. Пехота готова, товарищ командир. Oh, die Staube, die fliegen.
Löscht sie ab. Wer war das? Рота готова, товарищ командующий. Er da? Ich glaube, der vertragt mir noch was. Так вот. Ja, du geile Mamuschka. Haftlut, sehr gut. Есть, товарищ генерал. Aber die tut speichern. Denn wir prügeln jetzt. Du eine. Пехота готова. Так точно. Пехота готова, товарищ командующий. Ja, der Offizier, wo mich durch? Пехота готова, товарищ командующий. Hat die Todessehnsucht? Ja, aber doch. Hey, Google wird schon. Fräulein Mamuschka vor unten spazieren. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Vorsicht! Die Raketen bringen Frieden. Есть, товарищ генерал. So, dann hat er noch genau eine Haubitzen, oder? Hätte ich gesagt. Пехота готова. Motorcycle. Wie schaut denn aus, laut Offizier oder was? Бегом. Пехота готова, товарищ командующий. Есть пленных не брать. Танкисты на связи. Рота готова, товарищ командующий. Бегом. Tötet sie! Точно. Aha. Belagert. Kommt gut. Жду приказа. Wie schaut du aus? Braucht ihr noch was? Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Ja, ich glaube, von mir angehen. Mal schauen, was er sagt. Hey, ich sag, das sind alle freiwillig ausgezogen. Ohne Wenn und Aber. Жду дальнейших указаний, товарищ Рота командующий. готова, товарищ Die командующий. Tankcrew. Die gehen wir nur dazu. Denn die durften marschieren. Пехота готова, товарищ Пленных командующий. не брать. Так точно. Танкисты на связи. Выдвигаемся. Рота готова, товарищ командующий. Зачем? На родину. Minen, никуда. Так точно. Vorwärts! Ja, wer tippt da unten? Бою. Пленных не брать. Жду дальнейших Так указаний, точно. товарищ командующий. К маневру готов. Экипаж, к бою. Пехота готова, товарищ командующий.
готов. Приказ понял. Bei meinem Bumdo. Besättigt. Ja gut, der muss wollen gehen. Aber wenn es gerade nicht ist. Auf Dauer wird die lästig. Aber Lästigkeiten kann man beseitigen. Wenn es einfach mit gewollt. Да. Есть. Да, начальник. Нет проблем, слушай. Bei der Diplom-Instellung. Есть. Die packt man auf ihre. Саперы ждут приказа. Сейчас. Und der dort, der ist wurscht, oder? Schick mich doch. Поехали. Bei der Trupp da hinten. Wo kommt denn der? Есть. Oder schick ihm. Geile Grüße. Ja gut, ich sag mal was halbe. Dann ist der große Teil beseitigt. Есть. Приказа. Tötet sie. Жду приказа. Ja, der Elephant. Der mischt du mit, gell? Батарея к бою готова. Есть, товарищ Рота генерал. готова, товарищ командующий. Ё-моё. К маневру готов. Die 3 Panzerlein. Поехали. Die haben wir da hinten noch dazu. Пехота готова, товарищ командующий. Так точно. Есть. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Also ich sag, das ist ein Sturmreif. Ja, bitte, die Ladung kriegt er noch. Oh, der scheppert. Батарея к бою готова. Denkt er, der schlimmsten Teil besättigt. Танкисты на связи. Бля, wer ist noch nicht da? Приказ понял. Да, начальник.
приказа. Да, начальник. Ein Kumpel sucht uns. Поехали. Маневр готов. Приказано. Понял, товарищ командующий. Есть отставить. Да, начальник. Bruder, warte mal. Das war schon. Mehr nicht, oder was? Ja, wenn er Mund.